Zo donaciji Ekumenskej cerkvi na školi poteraz premenjeni dešec oblaki, vhodni dveri, renovirani nukašnjost prostoru, obiljeni dva učaljnji, učaljnja predškolskog odzeljenja i školska kuhnja. Od ponedjeljku na šore roboti na izolaciji i biljenju školske fasade. A predištoricali dzenj pada členi Kulturno-prosvitnog društva Ivan Kocerevski po tradiciji 30. aprila popoladnju, a nije večer, jak po toti roki, buli u Lješe i pred budinkom mesne zajednici u Stretku Valala zasadzeli okvicene tohoročne majske drevo. Majalos bude zvaljeni 16. julija, kedy bude otrimana tohoročna manifestacija išli nam Rusadlja.